Okay, now what you do? Babere basoyete. Babere. Saka na yo kwenda. Babere. Oya mabere mwina no yo mwina kumunda. Ba senya waso gotegerera baligera ligora. Tege tochi wasia. Nana maya. Mbele mtoto arudi nyuma. Kama stop hapo. Nani ngoni sibato kaya no. Ngara tere. Ya kure chimani ko jai ko kiwo cheto. Okay. Oh, no quiero terminar, ¿no? Karatiga kabakanda muju mate kona Manene sepeda tu takara orang kami bakar mengrasi orang nasional itu Kristen orang bawa bersama kure. Aí sakaria waku itu asbati sama-sama aja. Kalau dia macam itu main video, itu mau ya kita kira. Aí sakaria nele loba, family. Wajukuu.
kazi, twende kazi. Twende kazi tafadhali. Anelisa kaleli simiti weka ali kebao ke. Bali woticha. Kebao ke ke. Hivyo.
Hata zingine
Singeri shughuli ya harusi ya itu kan ya sih ini songo malongo bisa aja kok apa nanti tiba di coba sekolah itu misalnya itu apa
matukonsi asobugima bwaitu sobonda bwao igo togosaba bete mangana mutiko kuona ini mogo kuona ngati bokaso mare omone na momo bako takwera amina Babone ba stata na sumwana na somo yo mutakatifu Babone ba stata na sumwana na somo Yamana singa jeri kiri ya nyara ko liko wenera so moaka saka ato mane yamana ya ko tigire ke sakugo ato mane na sa jiri na sa arundi ato mane tu ago sabire abana ba ye kera bara ba ko ndra ko ba kumusabira egere nya sai tata bo yo mo ba sugu tu boigo ya sai tu ago sabire ba koromo ki to koromo ki ago sai mani ngali tu ki mo ntumbera na igoro para ti omone da tinya sai wano mogaka saka ndani ya siri baba tuwezi tuwaruete asitugeni tukoga mwabere ibi yae ande machana kegima mona intu abanyene nyasa tu atigere tole moyo tugusabire ibi bitu tuabere kegima tato monene karori tukura turangiri mwe kwa rangiri saka tato tusange n'abantu twigo ni abana baye bakurigereria Yesu wakwite guraso umusaraba nando kaboka ukaorokereria gasemeria simunya abantu na Israeli bakutetera nabo igotogusaba omonene na mano wetera seba Bikira Maria oyo gotoreni nando gotogoriga so mwana Yesu kerengati wanyoro bororo ukiase Yesu wanyore njira kogenda iguru amana mina to kumusaba masuge Maria Mungu wanyore wa kungozi Yesu Maria wani gato bogoritia mauga sama okai na mauga ga koro kiuna sisi ni mauga na dunia hii yetu tutanyauka siku moja kama hayo maua. Kwa hivyo maua ni kuonyesha ya kwamba sisi hatuko kwa hii dunia, tunaenda mbinguni, tunaelekea mbinguni. Kwa hivyo wakati tutapoweka hii maua ya kuonyesha maisha yetu, anaenda huko mbinguni, sio ya dunia hii. Tuwasabiri wetera se Kristo yoro Mungu. So, wana moko beka maua. Ojero ko direct. Tware ko nyora ngoche. Tware ko nyoro yo amori ore ko direct, sina bako beka. Ningori ore ko direct, sina bako beka. Wala msalaba hiyo wali msalaba. Unauga ya msalaba. Ora tigango mo na ba tabenga kwa. Umuchokoro maneno ore gutangana. Then Abamura, uncle, then Abamura, and then girls, and then all of us randomly, but you plant them. He's representing the father and he's actually representing the father and himself. Unaweka hapa juu ya msalaba. No. Weka kutoka chini. Yeah. Alois kaya. Gertrude. Hata yule mzee kama kuna uwezekano huyu mzee atoka huyu. Huyu atoka huyu.
iko hivyo. Uweke tu maua. Akina Uweke tu maua. Kila mtu aweke ua. Bono. abaiseke kwanza, kina abaiseke barabe. Abana bohigo barabe. Yeah. Abana bohigo barabe. Golio ko mwatezi. Mukora ina All mugaba. round. Igo. Ndio wake. Bale ko bakuru mu ba. Kama tu wapicha kwa Abana bo atako robo. Family kake yabo kuru. Naende ngoira na bare ko rwari naenda babwana. Bari biche taiga bono. Na ko rwari naenda babwana. takubeka skola Katikati hapo. Kama ua hapo hivi. Ua. Weka hivi. Angalia foto. Chukua maua. Wanaweka tu. Angalia foto. Picha. Hiyo. Ndio hiyo.